Yes, reka ambahe ikaze, nizere ko mumerewe neza, nizere ko icyumweru gikomeje kugenda kibamerera neza, nizere ko ubwo abagiye gusenga mwagize ibihe byiza, ariko n'abatagiyeyo mwese tubifurije kugira umunsi mwiza. Ikaze rero ku Ibendera TV, turi ku cyumweru tariki 16 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ninjiye muri studio, tugiye kurebera hamwe rero amakuru arimo kuvugwa muri aya masaha tuvugana. Rumvikana amakuru ari bwibande by'umwihariko hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuhinjira cyane rwose, turaza kurebera hamwe impamvu ki umutwe wa M23 waraye ugize gutya ugasubira inyuma mu mujyi wa Bukavu. Ibi turaza kubyinjiramo rwose kubera ko byakomeje kugenda biba urujijo ku bantu. Turaza kandi kubabwira ko M23 yamaze kugira gute, yamaze kugenda isaba abaturage kugenda abiyegeranya hamwe kugira ngo umutekano wabo ugirwe gute, urindwe. Turaza kandi kuza kugenda tubabwire ko igihugu cy'Ubufaransa cyamaze kwinjira mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Turaza kubibabwira rwose. Hanyuma turaza kubabwira ko muri Kinshasa, mu mujyi wa Kinshasa, kugeza ubu ngubu ubwoba ni bwose. Ibyo rero nabyo turaza kubirebera hamwe muri aya makuru. Rero n'amakuru ari bugende anyura ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko by'umwihariko tukibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero uko byifashe, ngibyo ibyo tugiye kurebera hamwe. Hanyuma ubwo mwebwe icyo musabwa ni iki? Icyo musabwa ni ugukora like, hanyuma mugakora na subscribe ku Ibendera TV. Uyu munsi ndashaka kuza gusohoka muri aya makuru twujuje subscribe nshyashya 200. Ndizera ko muraza kugenda mubikora. Hanyuma rero munyemerere dutangire muri ubu buryo, kubera ko nta mwanya wo kugenda dutakaza. Kubabwira ngo mukore like byo mumaze kubimenyera, kubabwira ngo mukore subscribe byo mumaze kubimenyera. Nta mpamvu rero yo gutakaza umwanya, ahubwo reka tugire gutya utangire. Yes, hanyuma rero tumaze kugira gute, tumaze gutangira amakuru yacu, makuru ku buryo burambuye tuyinjiyemo. Hanyuma rero aya makuru ni munyemerere tuyinjiremo muri ubu buryo, munyemerere rwose tuyinjiremo muri ubu buryo. Banarudi Baki Bakotala na force tunarudi banarudi Baki Bakotala na Yes, ahangaha rero hari ku mugoroba watambutse, kuvuga tariki 15 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ahangaha ni mu mujyi wa Bukavu. Umutwe wa M23 wagize gutya winjira mu modoka zawo, abandi bagira gute, abandi bagenda n'amaguru. Uyu mujyi wa Bukavu bagira gute, bawuvamo. Abantu hirya no hino bati habaye iki, bigenze gute ko umutwe wa M23 ugize gutya ugasubira inyuma, kandi twari twizeye ko aribo bagize gute, aribo bawurinze. Umutwe wa M23 utangaza kuri iki kibazo cyangwa se umara aba baturage impungenge, bagize bati ubutumwa bwagiye butangwa rwose. Umutwe wa M23 bagize bati M23 isubiye inyuma gato, umujyi wa Bukavu urimo imitego myinshi,
yatezwe n'ingabo z'abarundi na FARDC. Ingabo z'abarundi na FARDC bagize gutya abagenda batega imitego itandukanye hariya mu mujyi wa Bukavu, baravuga bati iyi mitego turayiteze, abarwanyi ba M23 nibahagera izagere gute ibashibukane. M23 rero nabo kubera ari inyagenge, urumva abantu bagize gutya bakabahungabanya, connection bakayivanaho ibyombo bikaba ibibiriti, ntago ubu bwenge bari kubura kubugira ngo bagire amakenga yuko muri uyu mujyi hagize gute hari ibintu by'ibisasu n'imitego yamaze kugenda itegwa. M23 rero bamaze kubibona, bahise bagira gute, bahise basubira inyuma gatoya, maze uyu mujyi wa Bukavu baravuga bati n'ubundi ahantu ha strategique twamaze kugenda tuhafatana, kuvuga ahantu h'ingenzi. Baravuga bati ahantu h'ingenzi twamaze kugenda atuhafata, barangije bagira gutya bisubirira inyuma, bagira gutya rwose bisubirira inyuma, ubundi bagira gute uyu mujyi bawurekeramo iki, za maneko zabo abarizo zikomeza kugenda zireba uko ibintu byifashe, zigenda zitanga amakuru. M23 ivuga iti n'ubundi Place de l'Independance twarahafashe, ikibuga cy'indege cya Bukavu twaragifashe, cya kindi cya Kavumu twababwiye, ahantu hatandukanye twarahafashe. Reka rero dusubire inyuma ho gatoya, tubanze tugire gute, tubanze dutegure iyi mitego, kubera ko nubwo itaduturikana twebwe ariko ishobora no guturikana abaturage bacu, ugasanga ibintu bibaye bibi. M23 rero igira gutya iba isubiye inyuma. Imaze gusubira inyuma rero, baba FARDC na Wazalendo baba bageze gute, baragarutse bibwira yuko hari bahashize bose. Barangije noneho sasa barabaturitsa kuko rwose M23 bageze guki, baravuga bati rera hari imitego twamaze kugenda tuhabona, reka dusubire inyuma. Noneho ahubwo baragenda bigira hehe, mu duce turi strategique bagiye bafata mu dushyamba, muko nagiye mbibabwira rwose, bavuga bati uduce turi strategique cyase tw'ingirakamaro twaradufashe. Urumva rero ntago baba barafashe uduce turi strategique nk'utwo ngutwo ngo bahave bagende burundu bose bahashire. Barangije rero abafarigese n'abawazarendo baraje sasa bavuga bati ubu ngubu noneho sasa turabafasha. M23 rero babandi bagiye basigara mu bice bitandukanye, za sniper nababwiye ziba zibereye ahantu fulani, babagize gutya abaguturikirije umuntu bise umufarigese, baguturikiriza umuntu wise umuwazarendo, barabaturitsa na za maneko zabo, kandi nababwiye ko zasizwe muri uyu mujyi, zari ziri muri uyu mujyi. Hanyuma ubundi zigira gute, zihita zitanga amakuru, ziravuga ziti ibintu bimeze gutya, dore baba FARDC bagarutse. Kanya hari aka video rwose narebaga, FARDC barimo bagenda, umwe afite imbunda ahagaze ku muryango, undi akica urugi bakinjiramo. Ibintu ubona biba biteye n'isoni rwose, biba biteye n'agahinda. Baragaruka rero bati ubwo ngo bari bizeye ko umujyi wagize gute, M23 yavuye bose bakagenda bakahashira. M23 bakurimburiye ikintu bise umuwazarendo, bakurimburira ikintu bise umufarigese. Rwose mwabantu mwe mudukurikiye, ngira ngo aba bantu bazagenda bavuga amateka, niba hari ababashije kurokoka bazagenda bavuga amateka y'uburyo bahuye n'umu M23 akabahabya, akagerekaho no kugira gute no kubahabura. Ibi ngibi rero bikimara kuba rwose, umugoroba waraye utuje hariya mu mujyi wa Bukavu, umujyi waraye utuje. Hanyuma rero mu rukerera sasa, mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, nkuko nubundi byageze gute, nkuko nubundi byagenze ubwo umutwe wa M23 wafataga Goma, naho rero kuri iki cyumweru mu rukerera nibwo umutwe wa M23 wazindutse ugira gute, winjira muri uyu mujyi
neza rwose bisukuye bifite isuku, babyuka binjira muri uyu mujyi neza, umujyi barawusukura, umujyi umeze neza rwose. Ngira ngo murazireba intare za Sarambwe neza ubundi kugira ngo zinerekane n'ibintu ukuntu biba bimeze neza. Umugani wa wundi ati nta foto nta cyabaye rwose, kugira ngo banerekane ko ari abantu bari serious mu byo bakora, bahita banifata n'agafoto kuri Place de l'Independance, ka gace nababwiye rwose k'ingirakamaro gakomeye cyane, k'amateka akomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngizo intare za Sarambwe rwose zigenda zihifotoreza agafoto k'urwibutso, bavuga bati nuzaza azabibone, nuzaza azabyumve ko rwose M23 yagize gute, yafashe aha hantu. Kuri iki cyumweru rero muribaza muti ibintu bimeze gute mu mujyi wa Bukavu, ibintu bibyutse byifashe gute? Ese za Minembwe iyo hepfo cyangwa se iyo ruguru bitewe naho uherereye byifashe gute? Birumvikana ntujye kure, ariko kandi ndabibutsa gukora like, birumvikana ari nako kandi mbibutsa gukora subscribe. Ni ku muntu ubwo ngubwo ugeze hano ari ubwa mbere cyangwa se wowe wagiye ubyibagirwa, turakwibutsa gukora subscribe ku Ibendera TV, hanyuma ubundi amakuru yo rwose arahari ku bwinshi. Ndakubwira ko mu kanya rwose ndibuze kukubwira uburyo perezida w'Ubufaransa n'igihugu cye cy'Ubufaransa bamaze kugenda bagira ibyo batangaza ku bijyanye n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa Emmanuel Macron, perezida w'iki gihugu rero, maze gushyira ahagaragara mu kanya gashize, bugenerwa perezida Tshisekedi ndetse n'umutwe wa M23 mu kanya gato. Ndaje nabwo tubwinjiremo ubundi ibintu bikomeze kugenda biba byiza cyane. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu tuvugana, nababwiye ko ntago turi butakaze umwanya. Ubwo niba ubyumva kandi ukaba ubikunze, uraza gukora like, turaza kugenda tubibona. Hanyuma kandi ubwo uraza no gukora subscribe ku Ibendera TV niba utari wayikora. Ubundi amakuru yo ndi hano 5 kuri 5. Narabwiye ngo uwumva namaze kugenda nshyikira mikro, ujye umenya yuko amakuru yizewe ari ahangaho ugomba kuyasanga nta handi. Kugeza ubu ngubu rero ibintu byifashe gute mu mujyi wa Bukavu? Kugeza ubu umujyi wa Bukavu uratuje, uratekanye. Ibintu by'amasasu ya hato na hato ubu ngubu nta birimo kugenda bivugwa rwose. Ubu muri uyu mujyi hameze neza, haratekanye, ahubwo M23 ikaba imaze kugenda ihamagarira abaturage kugenda, birumvikana ni ko bahunze kugenda bahunguka. Hanyuma ariko inabasaba ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye cyane, ari nacyo ngira ngo twitseho. M23 isabye cyangwa se yamaze gusaba abaturage bayo gutuza, ubundi bakagira gute, ubundi bakajya hamwe ndetse bakanitoranyamo abayobozi bakwiriye kugenda babahagararira. Haba havutse ikibazo, abayobozi bakagenda bagira gute, bakoraborana n'uyu mutwe wa M23 kugira ngo gikemuke. Ibi ngibi rero ni kuyihe mpamvu? Impamvu umutwe wa M23 wahamagariye abaturage muri uyu mujyi wa Bukavu kwishyira hamwe ni ukugira ngo M23 ibone ko ibarindira umutekano. Ikindi cya kabiri, twabonye yuko abafaridese n'abawazarendo barimo kugenda baca udutero shuma cyangwa se bagaba udutero shuma, bakaba baza bagatwara aba baturage, kubera ko rwose hariho aho abafaridese barabikoze muri Goma, bakaza bagatwara abaturage, noneho bakagenda bakabashyira mu nkambi. Umutwe wa M23 waba uri kurasana n'aba bafaridese n'abawazarendo, faridese bagahita bavuga bati ntimubareba, dore noneho barimo kurasa iki abaturage. Umutwe wa M23 rero byose ubu bizi, ubu bikontorora 5 kuri 5. Bakaba bamaze kugenda bavuga bati mwebwe baturage mwishyire hamwe, ubundi tubacungire umutekano. Ikindi kandi mutangire mwitoremo abayobozi. Birumvikana haba hari abayobozi bahunze, haba hari abayobozi bagize gute, batari hafi aho ngaho. Umutwe wa M23 rero ukababwira uti mwitoremo abayobozi,
ubundi tugende duhanahana ibitekerezo. Niba hari ahavutse ikibazo, abayobozi banyu bagende bagira gute, bagenda batumenyesha, ubundi natwe tuze dufatanye namwe, kubera yuko gahunda yacu ni ukubohoza igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukakivana mu ngoyi y'ubuyobozi bubi, ubundi twese nk'abanyekongo tukabaho dutekanye. M23 kandi ikaba yongeye gushimangira ubutumwa bwayo ibwira ingabo z'abarundi kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakava ku butaka bw'iki gihugu bagasubira iwabo. M23 kandi yakomeje nanone kongera kwihaniza ingabo za FARDC na Wazalendo barimo kugenda abagira gute, bagenda bica abaturage, bagenda basahura. Ibi ngibi rwose M23 yongeye kugenda yihaniza aba FARDC bakomeje kugenda abagira gute, bagenda bangiza ibya abaturage. Hanyuma ariko ngarutse gatoya ku birebana n'ibisasu byagiye bitegwa ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu, umutwe wa M23 wavuze yuko urimo kugenda ushyira ibimenyetso ahantu hose bamaze kugenda bavumbura ko ibi bisasu biri, hanyuma ubundi bakagira gute, bagatangira kugenda ababitegura, ibindi bakabirasa kugira ngo bidahungabanya cyangwa se bikagira abaturage byica. Nindi mpamvu kandi inatuma umutwe wa M23 utangaza cyangwa se uhamagarira abaturage kwishyira hamwe kugira ngo uko baba bagendagenda ntawamenya aho ibi bisasu byagiye bitegwa n'iyi mitego aho yagiye itegwa. Bakaba rero basaba abaturage hano muri uyu mujyi wa Bukavu kuba bari hamwe bagatuza, bagira icyo babona kidasanzwe bakaba batanga amakuru kugira ngo umutwe wa M23 ugire gute, ugende byose ubikemura. Ngibyo rero uko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe hariya mu mujyi wa Bukavu. Mbabwire ko rwose ubu ngubu imirwano irimo kugenda yerekeza hirya kure cyane mu majyepfo, igenda isatira wa mujyi, mumbabarire wa mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Impamvu nta yindi ni ukugira ngo aba basirikare b'igihugu cy'u Burundi rwose bagende bagira gute, bagende bava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubundi iberekeze mu gihugu cyabo nk'uko M23 ikomeje kugenda ibisaba. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ni munyemerere rwose ninjire muri iyi nkuru ivuga ko Ubufaransa bwamaze kugenda bwinjira mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ariko rwose ntari nabivaho, ikindi kintu kirimo kugenda kivugwa hariya mu mujyi wa Bukavu nuko kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 rwose wamaze rwose ni ibitwaro bikomeye rwose FARDC na Wazalendo bamaze kugenda abatakaza. Umutwe wa M23 rero ukaba ugira gute, wamaze kugenda ubyifatira. Narabibabwiye mbabwira nti Kisekedi guhamagarira ingabo za Chad kuza kurwana n'umutwe wa M23, baraza barwane nibyo, ariko nibashimaho bikanga bazayabangira ingata, intwaro bagire gute bazitakaze, umutwe wa M23 uzifatire. Narabibabwiye mbabwira nti ni nko gufata imbunda cyangwa se intwaro ukazishyirira mu maboko yande ya M23. None dore ngibyo ibirimo kuba kugezana n'ubu rero hariya mu mujyi wa Bukavu rwose biravugwa ko umutwe wa M23 wakuye intwaro zikomeye cyane, ibifaru binyuranye, bivuga ko ari ibyo rwose izi ngabo zagiye zigera gute, zagiye zitakaza. Zamara kuzitakaza rero ziyabangiye ingata, umutwe wa M23 birumvikana nta kindi baba bagomba gukora no kuza bagira gute, bagenda izi zose bazifata. Dore ko rwose kugeza ubu ngubu umutwe wa M23 uvuga yuko ukomeje kugenda rwose wishimira kuba
Tshisekedi n'ingabo ze barimo kugenda bagira gute, bagenda bahunga ibikoresho bakabisiga, ibintu bikomeje kugenda rwose biba byiza. Umutwe wa M23 uvuga uti sawa nimugenda, ariko nyine ibikoresho byo murabisiga, ubwo natwe turagenda tubyitoragurira. Ngibyo rero, ngibyo ibirimo kugenda abivugwa. Hanyuma rero umunyemerere twinjire mu nkuru ivuga ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yamaze kugira gute, yamaze kugenda yinjira mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yamaze kugenda yinjira mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ku butumwa mbwinjiremo rwose n'ubutumwa bumaze kugira gute, bumaze gushyirwa ahagaragara na Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron amaze gutangaza ko yagiranye ibiganiro na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiganiro biganisha ku kuba intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, aho rwose umutwe wa M23 ukomeje kugenda wotsa igitutu ingabo za FARDC. Hanyuma rero Perezida Emmanuel Macron akaba yageze gute, akaba yahamagaye igitaraganya Perezida Tshisekedi, arangije bagirana ibiganiro ku bijyanye n'iyi ntambara. Agira ati, ibi ni bitangazwa na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Agira ati rwose twagiranye ibiganiro twemeranya ku ngingo eshanu zikurikira. Agira ati turahamagarira impande zose zirwana guhagarika imirwano aka kanya. No kuvuga umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bose bakagira gute, bakagenda bahagarika intambara. Yo bavuze igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wibuke ko haba harimo n'iki, haba harimo na ya koalisiyo, haba harimo na koalisiyo rwose bafatanyiriza hamwe kugenda abarwana. Hanyuma rero Emmanuel Macron agenda avuga ati rwose nagiranye ibiganiro na Tshisekedi, kandi dore imyanzuro yavuye muri iki, muri ibyo biganiro. Umwanzuro wa kabiri wamaze gushyirwa ahagaragara na Perezida Macron, yagize ati M23 igomba kuva mu mujyi wa Bukavu aka kanya. Undi mwanzuro washyizwe ahagaragara, undi mwanzuro washyizwe ahagaragara ugira uti hagomba gukorwa ibikwiye byose maze abategetsi ba gisivile n'aba gisirikare bakagaruka mu mujyi wa Bukavu. No kuvuga iki, abayobozi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Umwanzuro wa kane ugira uti M23 igomba kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo indege za gisivile zigikoreshe mu kugeza ubufasha ku baturage bari muri kariya agace. Kuvuga bagiye bakomereka, abakeneye ubutabazi. Agira ati rero aba baturage bari muri aka gace kandi bari mu kaga bagomba kugira gute, bagomba kugezwaho ubufasha hifashishijwe iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Akaba ariyo mpamvu rero asaba ngo umutwe wa M23 uve muri iki kibuga, cyase kuri iki kibuga. Umwanzuro wa gatanu washyizwe ahagaragara muri ibi biganiro uragira uti ndasaba ko, ni Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, mutaza kugira ngo ni ngewe cyangwa se ni ku Ibendera TV turimo gusaba ibi ngibi. Perezida Macron agira ati ndasaba u Rwanda gushyikirana cyase kugirana ibiganiro n'iki n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa by'izi ingamba zihutirwa. Muti rero u Rwanda rujemo gute muri ibi biganiro ntumbaze. Ariko ni umwanzuro wa gatanu uva mu biganiro Perezida Macron w'Ubufaransa yagiranye na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngiyo imyanzuro rero yagiye iva muri ibi biganiro Macron yagiranye na Perezida Tshisekedi, gusa ukibaza ukuntu hazamo u Rwanda bikagenda biyoberana. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron akaba yagiye avuga yuko ibi byose bigomba kugira gute, bigomba gukorwa vuba. Ntumbaze ngo nibidakorwa biragenda gute, ntumbaze ngo nibidakorwa harakurikiraho iki, ariko ngibyo ibyagiye bishyirwa hanze n'uyu mugabo uyobora Ubufaransa mu kiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikimara kujya ahagaragara, ubundi hano rwose mba ngomba kubakubita update ubundi ibintu mukabibona neza. Umuvugizi mu bya gisirikare w'umutwe wa M23 yahise atangaza amagambo agize gute, amagambo akomeye. Ngira ngo abadukurikiye live ku ibendera amurimo murabireba. Yatangaje mu rurimi rw'igifaransa agira ati nous menons une lutte existentielle, le lion ne recule jamais. Sans combat, sans victoire. Vive le lion de Sarambwe. Ibishatse kuvuga iki rero mwabantu mwe mudukurikiye, dore ko hano rwose mba ngendana nabazanira ibintu nkabakubita n'ibiri mu ndimi ziyo higiye kure cyane. Uyu mugabo rwose nawe yageze gute, yahise asohora ubutumwa buri mu kimakuru, no kuvuga mu buri mu rurimi rw'igifaransa, agira ati intare za Sarambwe ntago zijya zigira gute, ntago zijya zisubira inyuma. Twebwe dukora imirwano cyangwa se operasiyo 100 tukegukana n'insinzi 100. No kuvuga ngo tugaba ibitero 100 tugomba kugira gute, tugomba no kubona ibitero 100, nako tugomba kubona insinzi 100. Reka ibi ngibi buretse gatoya rwose, reka gatoya ibi bintu mbigusobanurire neza. Ibi bishatse kuvuga ngo umutwe wa M23 uratera ntuterwa. Bishatse kandi kuvuga ngo niba bagabye igitero, tuvuge urugero bakakigaba Igoma, ikindi bakakigaba Kavumu, ikindi bakakigaba Katana, ikindi bakakigaba Bukavu, ibyo bitero byombi uko byagabwe bigomba gutahukana insinzi. Nibyo ngibyo rwose uyu umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare twa Wiringoma yamaze kugenda agira gute, atangaza. Ibi ngibi abitangaje haciyemo cyangwa se hatambutse amasaha 2 yonyine nyuma yuko ubutumwa bwa Emmanuel Macron bugira gute, bujya ahanze. Nawe ahise agira gute, asohora ubutumwa bukubita hanze, arangije aravuga ati harakabaho intare za Sarambwe cyangwa se harakabaho umutwe wa M23. Kugira ngo ibi bintu rwose unabyemere neza ko ari ukuri, arangije hakubitaho agafoto izi ntare za Sarambwe zirimo kwifotoreza hehe, kuri Place de l'Independance hariya Bukavu. Kibyo rwose ukuntu ibintu biba bimeze neza rwose, bamuvuga muti rwose amakuru mbaha nta nubwo abafite gihamya kugira ngo mubyemere neza ko ibi bintu yanabivuze rwose bibereye ahangaha muri uyu mujyi wa Bukavu. Nababwiye ko mu gitondo noneho sasa binjiye muri uyu mujyi bemye neza ku murongo, batambuka bemye. Ubu ngubu rwose tuvugana uyu muvugizi wa M23 mu bya gisirikare aravuga ati twebwe nta gahunda yo gusubira inyuma, turagaba ibitero 100 dutahukana insinzi 100. Aha, ngibyo rwose ukuntu biba bigize gute, ukuntu biba byenstaye. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikiye, ndabona amasaha yo rwose arimo kugenda atwihutana, kandi birumvikana amakuru yo aba ahari ari menshi, ariko nimunyemerere mbabwire ko kugeza ubu ngubu ingabo za FARDC zamaze kugenda zigera gute, ziyabangira ingata ziva hehe, ziva muri Minembwe. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC
ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zibarizwa mu mutwe ushinzwe ubutabazi bwihuse ndetse n'abarwanyi b'ihuriro Wazalendo bavuye mu birindiro byabo mu gace ka Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bamaze kugenda ngo bahungira ahantu hatazwi kugeza ubu ngubu. Ibi bitewe n'iki? Kambibasobanurire neza, mwihangane ibi bintu mbibasobanurire neza. Nababwiye yuko ku mugoroba watambutse, ariko munambwire niba muri kugenda mudukurikira neza, ugende mumpa ubutumwa mumbwire niba muri kudukurikira neza, amajwi ari gusohoka neza, hanyuma ubundi mukore like. Niba uri na mushyashya hano ku Ibendera TV, ubwo birumvikana ukora iki? Ukore subscribe ku Ibendera TV. Reka rero mbasobanurire impamvu aba basirikare bamaze kugenda bakinagira aha Minembwe bakagenda birukanka bakahava. Nababwiye ko ku mugoroba umutwe wa M23 wageze gutya wisubirira inyuma hariya mu mujyi wa Bukavu. Kubera iki? Kubera imitego yari yagize gute, yari yatezwe n'aba Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC. M23 isigaza maneko zabo mu mujyi wa Bukavu. Biza kugaragara ko rero aba FARDC bagaragaye bongera bagaruka muri uyu mujyi wa Bukavu. Maneko za M23 zihita zihamagara umutwe wa M23 n'abarwanyi bawo, za sniper zari zigiye ziri muri twa duce dukomeye nababwiye, ubundi bahita bagira gute? Bahita bakora icyo bita kurangiza, bahita bakora icyo bita isuku. Kandi narabibabwiye, ubundi aba bagabo baraburirwa ariko ntibumva. Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23, mu butumwa yatangaje ejo tukabibagezaho hano ku Ibendera TV, yaravuze ati ibikorwa bigiye gukurikiraho ni ibikorwa by'isuku. Hanyuma rero abangaba barangije baraza ngo nuko bumvishe ko umutwe wa M23 wavuye hehe? Muri uyu mujyi wa Bukavu. Icyakurikiyeho namwe muracyumva. Abari bari rero muri aka gace ka Minembwe bakimara kumva ibikomeje kugenda biba kuri bagenzi babo, bahise bavuga bati akacu kageze gute? Kashobotse, agahuru k'imbwa karahiye. Bahita nabo bagira gute? Bayabangira ingata. Ubu ngubu Minembwe nayo igize gute? Iremye. Mugihe twababwiraga ko izi ngabo za FARDC na Wazalendo barimo kugenda bagaba udutero shuma, kugeza ubu Minembwe naho aba FARDC n'Abazalendo bamaze kugenda bagira gute? Bamaze kugenda bahasezera. Hanyuma rero birumvikana munyemerere twihute, ndabona iminota dusigaranye atari myinshi, ariko ubutumwa niba buhari nabwo mukanya raje ducishemo amaso turebe uko ibintu byifashe. Ariko munyemerere mbabwire ko kugeza ubu mu mujyi wa Kinshasa ubwoba ni bwose. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ubu ngubu tuvugana ubwoba ni bwose. Kubera iki? Bafite ubwoba bw'uko n'uyu mujyi wa Kinshasa shobora kujya kumva rwose ngo M23 yagize gute? Yahatashye. Hanyuma rero kugira ngo ibi ngibi rwose bagende bagira gute? Biyungamo akantu k'akanyabugabo. Ubu ngo mu mujyi wa Kinshasa uko ibintu byifashe kugeza ubu, polisi yarunzwe kuri za paruwasi Gatulika n'iz'Abaporoso mu rwego rwo kugira gute? Rwo kugira ngo hato batazashiduka umutwe wa M23 naho wahageze. Ariko bararwanira ubusa cyangwa se baribeshya, kuko M23 n'ubundi yavuze yuko gahunda yabo ari ugukomeza mpaka Kinshasa. Ndetse kandi si ukuhagera gusa, ahubwo ni ukuhagera bagakuraho ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinja imiyoborere mibi, guheza abaturage, isumbana n'ibindi bikorwa bibi bya ruswa. Hanyuma rero abayobozi ba polisi basabwe kohereza abapolisi babo muri za paruwasi Gatolika n'Abaprotestanti kugira ngo babungabunge umutekano mbere, mu gihe na nyuma yo guterana ndetse na misa byo kuri iki cyumweru tariki 16 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025. Bakaba boherejwe mu nsengero zose na kiliziya ziri muri uyu mujyi wa Kinshasa. Bakaba ari byamaze kugenda rwose bitangazwa.
telegaramu yaturutse kuri sitasiyo ya polisi yo mu ntara y'umujyi wa Kinshasa yagize iti mugo ubwo birumvikana ni ubutumwa, hari abantu baba batazi ngo telegaramu ni iki, ni ubutumwa. Hanyuma rero ubu butumwa bugira buti mugomba gutegeka abayobozi bose ba sitasiyo za polisi zo mu mijyi muyobora gukomeza kohereza abantu ba polisi y'igihugu cya Kongo kuri buri torero gaturika cyangwa se kuri kiliziya cyangwa se ku rusengero rwa Protestanti mu turere mushinzwe kuyobora, kugira ngo bose bacunge umutekano, hato hatagira umutwe wa M23 uza kugira gute, uza kuza kwinjirira muri uyu mujyi mukabitiranya n'abakirisitu. Nk'uko iyi nyandiko ibigaragaza, abayobozi ba polisi basabwe gutanga amakuru y'ibintu byose bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano rusange muri uyu mujyi wa Kinshasa. Kugeza ubu ngubu amatsinda yose yo gutabara agomba gushyigikira neza buri kiliziya muri uyu mujyi wa Kinshasa. Iyi telegaramu kandi ya polisi ikaba yoherejwe ku bayobozi ba polisi nyuma y'iminsi irenga 2 hatambutse amashusho ku mbuga nkoranyambaga ahamagarira abaturage kwibasira aya matorero n'izi kiliziya. Ibi kandi bikaba bije nyuma y'uko bivugwa yuko byanze bikunze umutwe wa M23 isaha ku isaha washiduka bageze muri uyu mujyi wa Kinshasa, dore ko gahunda yabo rwose nk'uko bakomeje kugenda babivuga kandi nk'uko badatezuka kubivuga, gahunda yabo ari ukugera hehe muri uyu mujyi wa Kinshasa ndetse bagakuraho ubuyobozi bwa Kinshasa. Ngibyo rero kugeza ubu ubwoba akaba ari bwose muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ubwoba ni bwose, abaturage bamaze kugira gute, barakaye, baravuga bati turigaragambya kubera iki? Umujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma warafashwe, barigaragambya, ibintu bigenda bihoshwa. Ubuyobozi bwa Kinshasa bugenda bababwira bati nimuhumure, ibi bice rwose M23 yafashe turabibavanamo mu kanya nk'ako guhumbya. Kugeza ubu ngubu nta kigeze gikorwa, bararakaye bakora imyigaragambyo karundura. Ubuyobozi rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukaba bufite impungenge z'uko nyuma y'uko umujyi wa Bukavu nawo ugize gute ufashwe, hakaba hashobora kubaho ibitero byo kwigaragambya, ariko ku rundi ruhande hakabaho n'iki no kuba abarimo kugenda isaha ku isaha umutwe wa M23 waba usesekaye muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ngibyo rero rwose birimo kugenda bivugwa, ngizo impamvu zirimo kugenda zituma muri uyu mujyi wa Kinshasa kugeza ubu hamaze kugenda hataha ubwoba. Hanyuma rero reka twizere ko mukomeje kugenda amugubwa neza, twizere ko mukomeje kugenda amukurikirana aya makuru. Hanyuma mu kanya gato ndaje dusoze, ariko turabanza tunyarukire no muri iyi nkuru ivuga yuko mu Burundi naho ishyamba atari ryeru. Mu Burundi rwose naho ibintu ngo ntago byoroshye. Mu kanya ndaje tunyarukire mu Burundi naho turebe impamvu kugeza ubu ngubu magingo yatuvugana rwose ibintu bikomeje kugenda bitaba byiza cyane rwose. Nyemerere nsome kutuzi gatoya ubundi nze tugira gute twerekeza mu gihugu cy'u Burundi turebe impamvu ubwoba bukomeje kugenda buba bwinshi no muri iki gihugu. Yes, hanyuma rero nkomeza kugenda ambashimira mwe muri kumwe natwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Ingenda nkomeza kandi kubifuriza kugira icyumweru cyiza. Hanyuma rero mu gihugu cy'u Burundi ngo ishyamba ntabwo ari ryeru. Leta y'u Burundi yamaze kugenda ihambiriza abayobozi ba PAMU. Ni nyuma yuko rwose iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda nacyo cyumvikanamo umwuka utari mwiza.
uti rero intandaro yo guhambiriza aba bayobozi ariko mbanze mbabwire rwose aba bayobozi n'amazina yabo. Leta y'u Burundi yamaze kwirukana Sibylle Rawson Marriott uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi PAM, na Sarah Nguyeni wayoboraga ishami rishinzwe umutekano muri ibi biro bya PAM mu gihugu cy'u Burundi. Aba bayobozi uko ari babiri ngo bategetswe guhambira utwabo bakava muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ngo babuzwa kongera gukandagiza ibirenge byabo muri iki gihugu. Inkuru dukesha RFI ivuga ko aba bagore bombi babiri ngo bazize ubutumwa bwa email ubuyobozi bwa PAM bwandikiye abakozi babo mu Burundi babasaba kwirinda no kugenda abirindira umutekano wabo, ngo babamenyeshaga ko bagomba no kuba tayari ibyangombwa byabo bigashyirwa ku murongo, ngo kubera yuko umutekano wo muri iki gihugu cy'u Burundi isaha n'isaha ushobora kuba wagira gute wagira ibibazo. Ubwo butumwa ngo bwasabaga aba bakozi kugura ibyo kurya bihagije, gushaka amazi n'imiti bishobora kubagoboka mu byumweru bibiri ibiri imbere, kandi ngo bagahora na telefone zirimo umuriro na amadolari byibuze 500 ku mufuka, no kureba ko baba ahantu hatekanye kugira ngo nihagira ikibazo gikubite cyangwa se kizaba bagenda bagira gute bagenda bagira uburyo bagenda bahunga. Leta y'u Burundi rero iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yahise igira gute irakazwa n'ubu butumwa, hanyuma rero ngo bahita bagira gute bahita bahambiriza aba bayobozi bavuga bati byanze bikunze mwebwe muragenda amuhamagarira abantu banyu kuva muri iki gihugu, kubera iki ko iki gihugu cyacu gitekanye kandi gifite amahoro. Bati ubwo ngubwo wasanga rwose hari ukuntu mubizi ko twaba tugiye kugabwaho ibitero n'intambara. Hanyuma rero mu burakari bwinshi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ahita agira gute ahita ahambiriza aba bakozi muri iki gihugu. Shiti bakunzi bacu rero ngibyo ibirimo kugenda abivugwa muri aya masaha kuri iki cyumweru. Hanyuma ubwo nkomeze kugenda ambashimira aho muherereye hose, nizere kandi ko mukomeje kugenda amugubwa neza, nizere ko mukomeje kugenda amugira ibihe byiza. Hanyuma mwe mwakomeje kuduha ubutumwa muciye mu nzira zitandukanye, reka tubashimire kandi twizere ko mukomeza kugenda mugira ibihe byiza. Ubundi andi makuru ni mu bihe bitandukanye mu masaha atandukanye. Ndabona mugenzi wanjye nawe arimo kugenda akusanya amakuru avugwa hirya no hino, ubwo mu kanya gatoya nawe mu masaha ari imbere araba yinjiye muri studio kugira ngo amakuru mugende muyagezwaho 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane rero, mwirirweho mugire amahoro n'amahirwe, mugire icyumweru cyiza kandi Imana ikomeze kugenda iba arinda.